uba dispersing rani wade way na kinwat chingtep lang bag right to information ulay thu bakadon ka chingbom sap ka bashir kai bha haktanat pulit khamtam e ka bede big sticker shak taxi kamai namar ba don ki basio du ispo char tangka tang na bunta ka way sticker ka bade nak bunta ki kali ki bom dan yak permen yakani uba dispersing ula pentep abai kran bagilat pthai kubor haka no phai singi khasan trek noilur ajar par haka bola pentep bah kalai foi trek benai nailar ula lej banbu ek chingpan RTI shaka office chung DGP halor ka chirsi bom sap haka bai dei bat kali halor ka chingno bom sap halor ka sticker uba dispersing ulai thu bola yo ching chor ne ki babu kali but what umatri sarkar jala ba pej kitra transport uba sket lamre ula pensange egani ki chingai sticker hanrai menta kilas dang biang tigani ka RTI ka banga wanra amata sngi ka de halor banga yo ka complain nak babun kinong bu kali namar bagi ong ba kaladon ka huri hura ba menta kumbas kan ma yo phi how ne banai bala deb na kalyang jong ka is ka sihil local taxi welfare association ka complain jo minister halor ka ne ka jing issue istekar makwara kata ka corruption na po department na po police te hadin bala complain da ka is ka sihil local taxi po minister te dasakiat la ai da ardam pensange na kestakar te hadin bala pensange ngamtip hadin bade kami biang ko ardar bansa me kestakar jinggali golong balai ka ni ka is kasi local taxi ka pensange ya ka ni kestakar kadau ba kalap ya kata ka jing bamsap ni kata ka jing keno ba kata ka office du DGP ka bamsap ni ka sim ya kestakar ki ai ki fix kestakar ko ni gantai te hapo jingalam jong wan dan bok jarwa da syak la te sistem ban persange iskan ni susi la issue biang istikar hadin bali issue istikar mental lai bana sai bana lami biang istikar ke jing kat jing bunyi keno ki pai ba ki ong ba ang te po office SP ya ka we istikar ki sim hadu ispo haja klam kot kali klam e thiek kali thamai ro manga ma phiro bila ban thiek kali thamai sir dong lokal ai number stem thiet istikar nang te ispo haja taika te hadian bangalak dia kata ka jing keno jing budi wa check kai lang makane ka out comment up ne nga check yung mobile sya ngalap bun bai kali po Shillong du semolai sene sandeng sene baru kai sudong kidoni kali sya ki ba irong stem ki ba sit kali rong stem gumtu ndrei ka kali ba kadi private hadian bala kali fi yo nang no kani taika ki ong ba keno be na po SP office mungkin no ane 10,000 tu kata kadi ke bamla madur ba kinong bat an pentingan ngamtip kalai ke basisa ni ke ba bakalan ring ba ngapet je stakar kadi be ju stakar ke ba ai na po SP office nang tin po SP te kani ke wara ka jing huri hura menta po ki wi ba bro ke asion nomor balai kitu kali ke ba siu hok ya kot kali da life ho 10,000 sinem 10,000 sinem Ndai kidon be kali ba khamsiu ko ri tang na kadaw ba kisiu 10,000 ngte da ki yat mon be kitu kali claim permit yat harta ka jing siu 10,000 ko istakar dikata ka de ke ba da ki pulit ke alam ke kam ke basniu ka de ke ba ngi pai ba ngi sa ka lango namar ba ha jing sha pulit be ban yalam ke ti ba ba ne kumba yi kan ke report ka pau ba pulit hi yalam ya kan ti basniu ni ke report ka ba ngapa ne ka are ayong kindly provide me information as to why the traffic police of East Kasihil failed to check the self-style local taxi piece with fixed taika in front of the windshield. The next jubab yung ba strictly instruction has been given to the in charge of all the 7 traffic branch along to conduct checking of vehicle on daily basis, especially local taxi. And if found strict action are taken as per the provision of the law. It is to be even informed that recently there are 3 number of fixed taker has been detected and action has been taken against the violator. Tangmat hangni ka adon ka jing ti action no hadian maka complain mga ba kadon gum kata te la inform nga ba lightly taxi hadu menta layo tai kali ki ba ta dak taka taker ka basu ai nang tai kata ka dor ko ja te kani ka de ka ba nga banaka junga aktivis nge thu spi ba ki pulit lale ya kam ka ba kumakan no ai ga kam ka ba bean ke ba sushi mi ta taika 10,000 ladai hok bakat ka is kasi loka taksi po ka jingalam ni wandon jarwa ban pange ban pandu is ka 10,000 ka we
tang sispa ne sia jatri ka apa isno kata de bonongkong kane kawan be da jing keno jong itu gibriu kiba ya kali ke baklam kot ndai na arti ai kana kam dai na arti ai kana kane ka arti ai ngale adien bangayo komplain bangadon ki evident kiba ya kali keleng kam kot kam sla adoni bigiden apa kamu bai adien mamenta kamu kan ban sik kali kasuk ba thi thei kasuk ba ban sik kali sulai kamu bai la tip kadai ke private ne kadai ke lokal adien bang lale kan kamu bai ngalap kamu sispa tali kali kebesuya iklam kot kam slam tu ngasusek tang spa tang kadambar private ki ya kamai kat bangun Hagway galyang ba dispersing rani ulai thu ba Hynñiew Mer kidon ki pulit officer ki bawan di kali ban talasi kot isla kali ki baya lengba kate ki caka kat ba ki kali jungki ba ki perang kampat kim dan ki kot isla ba ki don ki blakut por ba ki long thik kum ki kali ki baklam kot klam sla ngayo ka complain ba gidon ki kali jong ki pulit ki ba checking man kasngi hang te po Hynñiew Mer bar kita ki kali pulit ki de ka number ki de ML05D Ndriu khandai kadai ka auto standard kawe pada ka ML05E Ndriu A Lightway kata ka Swift number lai kadai ka F Ndriu Not R khandai kini ki kali kidai ki ba syong de ki officer kidi sek keling te hadin bangayo complain bong ba kani ka jingsek kali ya dik pulit da kini kali hadin baki sek ya ka kali jongki kim don kod don sla kim siu khajna te ke jingli kelong da ki polis gile kan ni ka dur kumno kinot ban sek kali pat ba te kan ni ka de ke wara ya jingla ra nya police department namar ha ka jingsya ka de ki polis ki bora tu kali kitam ke officer ki di ban penbiang ya kot haswa batin kedau keti gi ndai kumba yo I minta kira keleng itu kali kelem kot tam sla ni sek kot man kasni keleng yal dem don kot ban sla mobiat I kot ndai gi pada sek ban man kasni Pini yang tai bekali hapo spot. Pini hapo antai po 101 je itu kali ka swift ke rong bayong gawe. Basong tu officer bejrong ha. Tip doi we tu. Entah tu we de balangkot basong itu fifth. Na we ba tu we bayong ba itu real like handai itu. Te hadian bang ai da RTI ang ne wa inform yang wong ba kani ka vehicle ML05D real handai te ya kani ong ka according the set officer was compound fine as per mutika pa hadin ba complain RTI kemudian kana kadang ko polis ati action ini gi nomor kali cek ki polis ki ya gini ki cek mentag la cek hadin mangale RTI ki ale asnagi polis ki ong bala te la sim te kani ko kali swift de hadin ba la complain de la sim no kot kali ki kata jing kwa jong nga kalong ngamut ba nga bisni polis ndai nga peni ya kanti ka badai lada nga beriu babet de raki kedor ngele ban penbet dalam pelak penbet tem dalam no apni gumne ban tharong dei banga ko apan khamrai na ka tu kusni ba shek kali en khot ye ki press face to face ang tu tikitu la khamrai ngam kwa ban pen khamrai ye ki ngale be da kanti da ka ba le kumne khnang ba kitso thu ke bakin no ma aran